sekareta amni suturana wote potan tumpuan bulan ada wanita itu parantona itu apantita itu pasar tua itu wadi ni bonaita mandak saya rana nuraca tabata dai andatana tam tumpu ikanani tamni Velontona dia bangisan sa inanuraca ni pena maru ni tabata ni surat anepa ni sotan tumpu pa masua abua na nifali isani na simpas pa isorak ni tumpu dani ni bulan na tawoko isaw tumbunando lebe ito tantana ni ay sinisiya na kagya preta tamni iti o na iti Sinisiyani ni arit na kini na paspasan tewang siya na kagyan pa isora kuntumpa bulat sinisi na mui ni aina tamnini tona ini tamni siya na kagyan pa parin sa tantumpa intena pa bulan meni eri pasalamana tantera ko tamnini tona ini Anaknya tabatan surat kudani, nagata kudani, bawis pagampalai kami yang nakagya. Soro kuntum haring soro kita kopa, mama kudani angisani nanultena amnito. Nisya nakagya kudani, niren kuni baba kudani, bala angisani. Zai mihaina amni umbandral natan. Nirek zani ni reya mandeni tiana kabia natan. Ona tiana kabia ni izini zukindil. Izani mana tantera ka ramisi zabata atau nitreo zani ota zur ota mandema manfaat na zani izini ni manau teni peluani rebau Nidsa ani amira zanatan awat terpas yang balamihay na ami badal na tani pa ke chin zani mama putani isa na tena ibabak ari meti anau batisa amti tona boboti pan papakian dan bulan angkatan babak na amtukas ba anultena wana diamang Isora kuntumpu isan harmin sunatuti akong bulat Evangelio na diaman sa Evangelio Jesu Kristi sana ifuni pabagwadan ba anultena wana diaman pari afu ni kumbandasana riyet pa anaradia al Jesu Kristi sora kwazi si dereheta nakuni tamuko si tamjanakagyo na tamuko Riyeta tamsi omaisi pasaratku antum hari mamindafu amsi mandakari bayi difamdampuni membula masjid jauh siano kadia change ketua ni suatari ari si anme baca nyanara pasaratku ni fungsi ari panohu nisar Dia bunalca wan besosi ireriani antani rekaitan yang makasih kita yang
理解。